an tamseo ag Billy O'Brien. Billy ag Murray, spás ag Murray, tar rion na buntaiste tóg sé faointe dóice. An bhfuil be puck sira ag mna dógan ach cheapan go sin Harn Taston. Well, í loch leanta for Darn réile le Keller. Tóg sé ascan puck sir. Right to Mumhan sin. Agus an réitiúide canta Patrick Cagney. Sin an dúhan ógus an ceann agus í leis ní heic mar chin sú a chucha fada leis a gúil trich matú aga puck 65 seo. Stíl das simplíige. Rudbág tú bhain na puck na sira agus an ceann sin seolta gan éon dó Árann Sasnan. Scór das agus Tiobraid an tús chuilis glufa agatí seo. Chá scór acu gan tád Luimneach fós. Agus Breathnach Mionúr sibnan an Tráchtaire chluiste agatí seo ach tá Luimneach náid dóla gan éon scór an cíar Tiobraid agus seanta go tí Hurling agus éimi Harn Sasnan agus sean fearc an ríist ón dúhan an ceann seo ónimart agus Tiobraid gimar cumá. Tiobraid náid sí Luimneach gan éon scór nín caiite sí na go leagaí. Ceann gur John O'Connor. Breathnach ríist má bhí deachchtaí fuamin. Ach, tá cinnte go sin ceartínis agus go muid a lá an action nach íban seo. Gríomh faoi haplan dé, Craobh Iomána Mionúr, Babhta cuaig. Luimneach na náisiú tá Tiobraid sí chuúnach an cín. Ceann se bulteach an cín ag John O'Connor a sin léite ag fear Tiobraid. Agus an ceann sin eistí go deas a gón O'Dwyer. Smachtaí ag Murray ach bhí sé sciúilte go má agus seanta ag Luimneach. Hurling cín se Déardaoin right. Gerard Shear agus puck sir crúteige. Agus seanta ag Luimneach an chéad scór áilinn seo. Hí chéan go le. Agus Cosgrave hócas an ceann seo. Stoi má bhí tú stíl aon duine Here sé tíar Burns chun cuimh nach agus glón himnar yoga seo nach tú in íse take so go fás níos brenn himnarí seo agus an ceann sin seoltacht níon teach crín ceann sin imi mú agus Péidir chud mú Luimneach pacamach tóí gur sciúpaigh dar English agus leis éon a David Ryan go hard hí ceapar sin a fear Luimneach a Babhta go bon tar test sin a fear Luimneach tin sé deamad sitar agus í fáte roií Hanley dáróir Hanley bris amach na chuman agus an lácholaí faoi bhrún tim sin dar duine hí dahí faoi bhrú obair na gapal dinta gléis Tiobraid an sin Minó gur tí an slitir a fáte ag Luimneach agus dinta go go béal an tam sin Kevin Dorgan agus Alon na Páirc se Maher san éir an ceanseach tá sí crín Luimneach is a bogan an slitir bhaid níos sin líor das ag Cosgrave osclo sé sin na gúlaí ach nín te sin crín bhfuil níl tí cína mú ach Luimneach a gúsáid sean an slitir bhaid níos an tam sin English mar sin fada is ó Murray ach puck sir céilte bhí sé scuilte agus hanga se le chluigeann Murray cé gur hanga sé sin slitir chumá agus beidir bheith chumá cart an seo agus anlú a cartáil in échlafe sé an bhfuil Murray cearcadeoir agus carta brí a Déardaoin right má hain tú san éir níos mú mar sin tá sé contarteach agus an dúhan Cúlín bháin fáte go foc sir ceann an immert ná de trílan gan éon scór agus be Tiobraid sásta le seo cheapain stíl bra simplíige ceann sin a taistil an tí sofáda taisí tíad a Harn Sasnan an scór fad taking fáte go Péir an na puck an sir ceann an immert agus tá Tiobraid chead a chuúnach an cín is chahar agad sé tiltte go maith cup
Denny, she's Díadach. So not Bertig Luimneach. O'Connor gin lábh chuir leis ach ní sé fáte aige. Agus fáte an tamsinnig Dara Hóra. David Ryan auch an cínt anta go maith aige. Fós a gimmert a Ryan. David fós a gimmacht. Will score an seo aige, ní mór an rá aige. Agus beidir cos game simnéis tóí aige. An solo an tamsin. Fáte leis ag Tiobraid faoi bhrú. Tá Cillian Minogue. Tinta go maith aige. Iras a fáda lá de Páirc agus dí sin siolta ag Dara Hóra. Harn Sasnan. Agus tá Tiobraid a crothú racin seo leis Luimneach. Agus a crothí ar fád ag David Ryan is an luas sin. Tasting score Luimneach an shot. Machad through John O'Connor at east. The Hennig is Ryan. O'Connor ach Ryan. Chashel Chomalay. Meidach teen and Chinnig fair Luimneach. Stechel through Minogue. Meshan an Conscian Chunnel shte. Conscian Cunny shte. Ach puck strasser is on and Dárur. Agus dahi Denny heat in the Gaman Tamsin. Ach Rogar. Score tassin shall Luimneach as Cliffishaw Kushita. See keen could move a cub. Lá Chulaí Chamola fada. Throw O'Connor Leor Hall is in Ráth. Ní mór an grúta ag tinta go maith Ryan east. A sin leit an bhróid cáilte ag dúhan. Steach fada Minogue. Smachta ag deasa Minogue. Beidir castan tíb mícheart. Agus Cailín twaid a bhirt fáte east aige. Tam sé deasa agus beidir go pin an fá. Count sé mí múir. Agus ón dúhan a chuil siar. Chud a bhróig ar bun agus ar siúla east. Schlitter fáte Garrow Denright. John O'Keefe can Conscian Amshuch. He'll pass on Chreen. Agus Cusamád into Tiobraid here in Chin. Lá Chulaí Leachúí Lár. On a Dwyer Torrance. Then he's seen a Henniger if a Shitterall Ash got Luimneach. Agus ag Shamach fadala Patrick Kearney. The Kearney pulled to Tivlina and Nimor Rao got her free. Pulled to Anna Nord. A Toshi Harn Sasnan and Kate score. Agus a fáte go lán tusa Patrick Kearney. Agus go hundúil agus an tíb sin go farc amach an féchan agus ach lenta a Kellerach hín Conscian Ardach. We're cool ar agus a Harn Sasnan. Mar sin náid cúig le náid hían. Kate score fáte agus leis an méid. Canis the Vita Tiobraid I care Hurling. Should that Jack Cosgrove. Cosgrove. Ach an Conscian. Took a sheer yesh. Caru Con agus Páirc could move ag Jack Kadisha. Stan Rater is choiste a cantle. Burst muy cool. Ní. Ach ma mór na Torla Kadisha is sin. There's a Rater Cantlish and Mertz. Give it a cad. Patrick Ryan. As Tiobraid agus Trídeag. Malachy McKenna. As Luimneach. Agus bhil caghacha muir cool rud a cínt. Mata seáil Cárthach spon converticub. Agus bhín verticub. A bull of bhí chéad tús fearhúsach le fe. Ach Cárthach buí an tíomh. Agus Neach be mór an ach cagach Neacha as Gwacha muir cool agus stoig mé tuach orintí an the bhecinn rudí an méid an feici acu Glenn was in Nimmert O'Connor grúchtal an sitar sin go maith brúte tinta go maith ge fátaiste John O'Connor ach an ceann sin mí múir agus is Tiobraid agus óthóra for Cúlín das níos túisce Is wadí sá Luimneach agus éist O'Connor sé tá Gerva turt Luimneach leis a glyfa agus an Cárthach fada a réitir puck sé grúte gón maithair agus sean sig Luimneach na sin bhar an leid go trí Chulaín agus ceap go beh Kearney Hocus an puck sér Lántasachas a dára nach chul bhádas ná teach ar a bit na de bhór cuathir go Carl Luimneach Or die big different vintage. Gelukkig nog eens de bokken zero. Goed Kearney dan Countach en Arsen Tastan.
Ceann builte agus builte crua aige agus builte ar an trestan aige chuúní fáte Luimneach is cosa dacha agus an péire fáte ón lán tosach sa glogad buí agus éis rá nu mai déag sí chuúní de fórne agus ceaping mé Shane Downing sásta beidir se ragra sin Ceann builte fada imnúir sa mesin sin ag Luimneach sé fear pedáin rúsa dúhan is tre go láidir Hora hingear ústach an tam seán Fáte maithar ní Fáte dúhan Tá sé cáil tríiste agus na himráide le go máin tam sin agus Gavin Dorgan agus ceaping uair se cúna an réitear ó muirtí bhliaine agus Dorgan rá ficus suas gan tála sé den ceann is tucre tá builte ag dúhan go dtí seo agus hála go gas se híomh le bh clé Isteach go daobh le bh deise má tá sin annaí chuineáil crín Ceann sin tá sí costa agus tá sí tinta go deas aige Árann Sasnan Trí cín, chead cín ar fad Trí cín le pucan na sira agus dúhan chá bula agus á bula go má Rís, ceann sin néit an tam se groin David Roinach ní eile sí áil in chéadúir fáte dúhan agus gra mór fáte sinna aige agus bhfuil tíimi Árann Sasnan tá sí tar costa go deas an tam sin ag Déardaoin agus ceappa béitiúach bheith go cárta an seo well chunig mar cú tíomhlína cad chuig miseach Má cinnte tíadach bhar sige céhíán ach an scór friada ag Déardaoin Árann Sasnan cinnte fud dúhan buile Déardaoin an sin Ceann sin néit ag Danny Sheehan Danny gé ficus suas dúhan a hain McKenna Rís David Ryan de go má Ryan le lámh amháin Gearóid in roiitinis O'Connor sin líordálaí an tam sin ag John O'Connor Nes seantain tríd cairní má leis í smachtú Se brúta amach Ru sé ceann an tí bheile Ceann flocail máidint an sin Beidir bach sean dáiríocht Sheehan a casaíomh na bh clé Sheehan rá bulla ard agus ceappa bhfuil sí sin a casa Árann Sasnan an scór fad ag Danny Sheehan as cumann na béir sí a lá na Cárthach agus tá Luimneach a cuineáil gníomar ar pedáin sa glufa se náide 7 le náide 3 Bhís grúti rís an tam se go maithar lá na Páirc agus puck sér grúti aige agus bháid níos an tam sin ag Luimneach agus Cosgrove Seantain tríd Cosgrove sí chuúnín chorrátar bríist Cúnas le Brian seo ar a barc ní minic háilde sin Ceann sin builte aige agus tá sí casa ar fíomh na bh deise sin cúgiú ceann is sin am dé chu mú ag Luimneach gan nach beidir chu mú ag Tiobraid bud am ag English an tam seo agus í anchlufa imrí go dtí ag John O'Connor chun an seasan áit tá fearr in Ganzi Gorm agus buia í ha Berta Cabán an lá chúlaí Caola O'Reilly sí cáilte Caola O'Reilly agus botún dintaige agus puck sír eile ag Luimneach agus chacharrá ceann eile grúte agus cruthaí ag John O'Connor glúor belly teachta seach sa glufa go má cairníis leis a puck sír is éasca go dtí seo Eisteach an cúnas atá le bra í le gúilta beidir a barc Iomána Mionúr céintach an ceann sin Árann Sasnan trí cín fáte cairní agus cín gur Tiobraid náid cúig gan táda chun cín
Score one, Bulu one gun shitter. Caola O'Reilly. Tiobraid is go gear agus chasha T Mick agus Doncher Bonnet Gonchen. Will Carney and all foot to get and shitter Dermot here get. Agus an tá Dargan sinna Tiobraid. Agus Pedger should roll on just a glyph shot. Agus if David Ryan and Concha and Yart Damage. David Acosta. Schlitter. Fin the Oscar a second and Thompson. Let's go on Thompson. Jack Cosgrave. Cagney. Hassan Jashir. Concha Bays a cut needs a rater. O'Connor. Nusvach Gareth Hegarty. Falls a game of Lesh. John Gercos ni féidir brehead. Ni goho brehead. Ach an Concha mi Clay. Hawad ni sorg Luimneach. Pashta mai Morocco and shot. Agus is Gar Heinz should like O'Reilly. Tá Déardaoin mar chasach líomh of a Clay and Thompson. San Adam Ryan. Ach ni an Concha ficus us mar Luimneach hawad ni sar san a couple nu med Bishop hort. Piece him out for the Tiobraid score and puck here no Doohan. Well sent Tívlíne and we see him could play Patizia Tala. Agus a return. Well, couple of quarter to Gimach on the hinige. Agus in Cárthach a beidir. Puck slash the tongue Tiobraid captain. In the Madiak. See Hurling. Concha Nash and Count Das. Agus a Count Doncher shot. A killing an old mile and Concha all. Agus a ficus. Casting Chagamam and Oak. Is a queen or hole was okay. Minogue go hard. Agus Árann Sasson. Didn't take it as again. Here there I think fair Oak Durless Oak. Honey Share Fodden puck slash the Dashin. Jake Donald Hurling captain Vion Thompson. Scorvy Tassel. Oh Hippador. Here a keen after Martin. Concha leads it, ag Dorgan. Niana she figures it each David Ryan. Shacholas Kadisha go Hippador. Concha groots it, ag Danny Sheehan. Nive Sheehan Creen. Agus Cunya Kubar Hippador and Concha Shte. Agus Caola O'Reilly. Machfadla Patrick Ryan. Nish Brandon Ryan Keen. Spórt. Titan she must love Gareth Denroyd Kedo. She fought to that. Tá Lewis again right. Fós again with Denroyd. Doug Chef Fuinte, Gareth Denroyd, Uchi Shin Fada. She did to Gamaga Goulbada, Rater Oga Bulu, Fuyera. Dar English is in Gama, Fuin Majid Saston. Enroyd, Spons Lewis, Spon Cree. And a Craobh Shanson Chugga Carney. And we did Fichinum Makate, it's a gay land shot. Carney, Chobulla, Tashi Árann Saston. And I guess he had a keen fought to get. And I guess Shachas Beidir and Tied Ochtunli Numad. A Tiobraid is the goal of the Glyph shot. Amy Gar Mick, Nish Wadney Sargent to go. Marto Billy O'Brien, Niaila O'Brien Concha. Fought Jack Cosgrave. Cagney fi Vroogs, Passalova. Reen's can fork shot. Lum Gama, David Ryan. Gimertach love Gadi shot. Pakun they get. Agus fought they get. Agus Ono Dwyer. Could have fair killing all and Concha Fada. Smachta Dasik Doohan and Concha go hall in might let. Tobin and Concha Amshu. Cosgrave go lodged. Tobin lodged. Agus and we're cooler Ogre puck Chaska Kugathon. See Fox Sirgus Caola Imert what's it? I do him Gadishach.
go leor cup hartain méid céanna seamach seas go cúig slát so ní chuir sé staach na machar agus mar bhín go minic tosí hippadáin clogad buí agus went an slitter buí siolta ach tenta go máid a gúlbáire I cáil dehannaí agus bhí sé Edna Feeder ó Iar Fear Luimneach faoi bhrún tam se Dorgan tenta go máid agus anmhaach fad le Mehar ó Mehar na se casaí bháin agus cínta de puck sira aige agus an dára ceann an chanig se sin ar fad ón gúlbáire cáil dehannaí agus an áitirí seansaigh tippadáin an bhearna bhéadú go chiad cín seansaigh Luimneach an bhearna a laidú go péide go chéidir ó hús an chlufa Sna péide fáte Luimneach ónimar go dtí seo sna péide tan decrad a smóg up sa gríomh go dtí seo ach bacharinn Patrick Kearney ceantra Árann Saston ní bhealach péad atrab agus an ceantra Bultse agus Bultse Árann Saston chuireann muir cúil an brapáin náirde agus réitear Capping réitear beidir ar onadí a staach well inar an réile a staach fósfuil nó tá chuirtain neach ní sitrain agus bhfuil Shane Dowling á bulla seo agus pas má bhí ag go minic tá é fearr tá gimmar a gúil leis na Páircí a chuirta se a glún sin near sitrain sé gúlpáir épadáin dar English ní méid mí fád a get taobh sé bhí tipdáin go más a géad teanúma agus sin í forlábhar sa smú acu a sin go seo Luimneach bise go leor túachta an bisechaí ceann sin biste tam sin bise grúteigh tippadáin agus grúteigh Murray bhí anna ceach sa géad cup na med fearpadáin is gur castíh iste sin dáin thuúlahin cup a cos céim tóigh fáteigh dúhin Sasna ún tóban an ceann sin léamh tá má chasan se amach tá spás aige chasan se isteach a spás a thóil go héin ach an iling geara agus géir na sig tippadáin agus gamú mádinta agus gamú dinta tam sin a Gavin Dorgan agus bhfuil bhí tóban na gasach se amach bhí David Ryan le Shane níorchas agus puck seas bhés an tuga dear óthóra atá hééis rá scóir am siús a céide á ceann deas an sinna go thóra agus tá fearr le Shane bhí ceicmach scóir an tre tippadáin mar péidir bas an gaibbrú a chúl agus tuitin tíachchas láh Adam Ryan agus an áit inis bhí tíach ráscóir ag tippadáin úte an ceann amsú a bloc arínta dinta sí fáte leis ben ógadéis a Cosgrave chá bhrúmach léite agus fáte tam seag Billy O'Brien Billy a héin chuirtú cúil ach annach cosin tinta sinnig Luimneach agus be sé ansásta lei sin hí cúpla seantar faointe ag tippadáin a chaha lína cosanta Luimneach bhálann sin cúpla bloca líntach cúpla gramú ítach agus well dá neireach lob scóir lemsúne chap cuiine máid na fórne agus cárta buí an singa Billy O'Brien agus ceappa beidir iad bé seach sé ar deile ceann sin Bultse fada cheanú med fácaí ach an ceann sin róáda agus go hippadáin well tuigeann siad má tá se le cáiliú go chlufa canis chuig mún cáisiú clufa se rótal agus é job a dhéanana go dtí se tá siad ráchúnach an cín ach tá Luimneach éis dúiseacht go láid is a glufa seo a Patrick Ryan ceann sin tinta go deas gur Murray gur an ceann rótal a grúte agus tinta go má a Rory Hanley spás ag Hanley tar faoi be sí seo contart up a brise sí os cór Kearney bhil Kearney ná smachtú tá úte an scóir amsú tá sé fós go mar leis pass agus well ní pass ítach a bhí an agus beidir cheartú an níos go Árann Saston oberchrún tam sin Paul Murphy fáte Kearney tarnin se tinta go deas aige a bloc an mai going ar Dwyer
Agus is Dasim Ro Yoga Ekel. Drop shot to Willa. Agus a couple cush game on the Lug of Colse. Agus Bashin Pucks here Mach face on. Going on Dwyer. Kemidor to Shafeki and Gorsi on the Shitter Visions. Edim on the Carnaga is Don Sherry. Gohis is Himmery. Turfy Fuinse. And Honamagaleka Honam. Bulla Fad and Thompson. And Dro Duhan. But she fought it Minogue Mylinesh. Clean father come on. Pass Hashin Late. Hangs at 8 to reach. Take Dennehy. Hangs Nish Dahi. Hangs the Stucky Yard again. Niminik Yakmudashin. Hennig Peter Seamus Flanagan. Force a game out. Block a lane to the Murray and Thompson. First to Kabinish. He scored a cap of Basha Kino Holstach. Rivla Hammer. Tiobraid Kieran Country Rotelach. Imlori. Fought to Coop. Agus Rachel Raga pucks here Machton. Agus Eppen got Caola right of you on Fiedin and visit Sharon Ryan. A fucking chat pucks here. Each gets Tiobraid. It's a piece of Hunnick with score. Nach niet around nach een cliffisha Tanyavach. Nu wat on. En de moeder is Lehama. Can't shop a she shut counter toch. Emnori is de hand Pabashi. Ach, skrif voor Machi. Cause Caola Imimu Tiobraid. Kerikeen. Cathal Dennehy. But a Malcolm in the Greek here. John O'Connor, I'm sure east. O'Connor, Eilish in Doria, fought to get. O'Connor, Hurling Keen. O'Connor, a bullock, block a lane to Dara, O'Hore and Thompson. To Adam Ryan and Thompson, Hashin Leitegs, fought it, Jack Cosgrave. Cosgrave shing near the far, Stasselina Lawn Tussach. John O'Keefe. V Feckle off the gate, couple Numed. Kick out to Hunkeen, Luimneach Yall. Bit weird should Nisha and Glamuma. Danny Sheen, Button didn't take up my Gemma to Rinskin Fark. Nachol Intoch Lawn Lefair. As he fought inside David Ryan, he lured a bit. Craobh against Cliffishach and Country. Craobh kept Agus Papa Shishin, soft father. Going low holy Luimneach. Luimneach is a buckamach, which did not score when I lamb shoot. Rivla Hammer. Caola macht so John O'Connor hived into the hand against David Ryan. Connor Leash getting Country Ficus a good ticket. Country Gadas Tasna of score. John O'Keefe. O'Keefe Cromach ní John Ficus fought to Carney. Carney costs a block on into go Roylene Thompson. Forced to give up to Carney. Gert Bezer pucks here Rutel. Hachos in Lads up at Árann. Agus Bezer Shantig. Adam Ryan Rohan Keen. Adam forced to give up Hachos in Orda. Agus Sinead Laham agus Numa Tira Katen. Agus Rachel Sauce. Leis made the fecky again. Agus Chiapping men Doyle sauce to go about Tiobraid. Nach two small as you go fit. And for the kid. Here score sig Caola Luimneach Tiatrash. Fog Jason Ráth in Idden Forne. Ag Laham one shot. Ag Mouta a Cuig. Go Chríomh. Omona fi happening a dig. The moon. Orihe ag Electric Ireland. Tiobraid. Nod a hocht. Luimneach. Nod a she. After a chlush Gadisha, after Luimneach nod dole can ein score and Keir Tiobraid agus Shantig Tihulin agus Amy Harn Sastan agus Chan Farki in the east on Duhan and Concha Tilash ag Tiobraid Fuivru the Killimanog Tintigmaga Rash Father Lord the Páirc agus Ishin Schulte ag Dara Hora Harn Sastan Carney Pulta Tivlina Nimon Raga Turfui Pulta Ananard a Toshi Harn Sastan and Kate score agus a fought all in Kator fought to Duhan agus Graham Ward fought to get. Agus would she be here in Sastan she tar the cost of Gadas and Thompson like Dara Hora. She hin a cost even of a clay. She in a bull ord
agus Siapa goil sí sinna cos Árann Trasta an scór fad ag Danny sí cosan se go má Mionóg se cuiinú ar chúlas agé Mionóg go hard agus Árann Trasta dianta go deas aige chéad
Déardaoin agus muid fáil fiú réir ho. Tiobraid tá cín as ar Páirc. Agus iad ráchúrach an cín. Luimneach. Agus rís sin chéad a réitar. Mar mís gan himráí sucr síos. Chan sitar cataisteach. Agus Luimneach gur an chéad go am siú. Cagney, pass lábh a clistaisteach fáil ó Máthair. Máthair, Árann Sasson, scór amháin, Cúlín amháin in na fórne. Agus fearbhón na líon leis an géad scór. Agus Luimneach, héis tús mai bhac sa Déardaoin seo. Clefeile ar chó scór de Corca agus chunach láir má Breathnach go Déardaoin. Mar sin action agus obair fósta duna ag Tiobraid. Fáte ag Cosgrave. Cosgrave. Papisi sin, conturteach ach sin léite ag Shane Ryan, Rathkeale an all. Ach an ceann sin léite a bhfuil Neil. Agus puck sin asatán, agus Luimneach nis. Chur an breúir le Tiobraid. Agus John O'Connor réidir sin ceann teoga díala sé. Ceann sin bulte aige agus is sin conturteach ach tenta go má agus smachta go háling ag gúlbád an tamsin ag Dar English. Agus a Spórt an teag an líoscre Dúhan. Dúhan a híomh lábh deise. Ceann sin isteach a plisise sí go Dar Óhóra. Péad fáte aige Óhóra casa ar aisig Murray bí cheach mar scór aige agus an chéad scór an Déardaoin fáte aige. Péad fáte aige fád ag Ewan Murray agus an scórlú ag Luimneach freigraí ag Tiobraid. Machadro O'Connor at east, come on Colta. Groin for a second. Bishop Grúta tá Luimneach in the Vroig. Ono Dwyer go chase it. Eddie Schlitter to the Mago Dwyer. Tyron Shafad na Talon tá Luimneach. Karen Lear Schlitter all Ashton Tamerford Cagney. Titach score van shot. Agus bí ceart cumach a bloc a líntach an tamsin. Agus sin rud amháin as a glufa seo bloc a líntach. Clogad Colta. Agus well, cinna deacra bhín sin go réitir mar I clogad Tiobraid scuilte go má. Agus Cagney a Tarrant Tunnel an sin agus lucht córdais teisteach aige. Sé Jake Donnan Húlahunk is an puck here in the Vishad Ray. And close him Jack Cosgrave Rolla means Glimmery Phyllis Shear. I see him clog a new bit to fall egg on a Dwyer. Come buoyed. Sé found go go buí Luimneach atá stachil go dtí seach carta buí fáte go chumá. Is Jake Donlan Húlahun. Buna sé fadaí. Buna sé beidir ceann na cóneal. Ceann sin níl sé héis teanghfuil ionintach leibe sí pisé mé stúa. Lámh gur sús ag fearr Luimneach ní raibh leis. Ba sí sé go lán chúlaí. Tá hí déna hí. Preabann sí machsal go chumán chéadúir. Réitir go an dhearú ar fáil a céfasí. Fáte ag scúpaí deis tús go deasig Jack Cosgrave. Agus Cosgrave brisisteach síos a lárnis. Fós a gimán leis a Cosgrave. Le chumán ceann sin dáinteach agus brise sí seo go Carney imrise. Gíor an himpeall ar Tiobraid Berta Cup. Carney casa agus tá sí sin mí ar chlé. Agus an bheann na fós gan rá scór. Dar Óhóra, Chassalor. David Ryan. David a cúig, David a cúig. David a cúig ag sinna. John O'Keefe tá sasna. Sitar fósaí lads a Tiobraid. Agus be puck séir seo. Bailach amháinú, bailach agus go Luimneach a bhéis se. Agus rís John O'Connor an láide san amú.
Agus a pucioch an cíine go réitir. Agus an Cárthach fádaige. Agus a chul trasna caiinlis muir tíomhlíne. Sin do Shane Scanlon. Nó na duine a rins go chlufa seo. Babhta dearnach a gríd na mún. He's ar a cantla. Bainisteoir Luimneach. Shane Dowling. Agus siaping me Shane Iomána. Is bán Cárthach. Gan Shane eile agus tá. Ach puck siar tá. Ní dom gúil sin steach mór an. A fear na beer sheet. Ach Jack Casgrave. Puck siar. Se puck éidir gunne chorca. A bheith se seocha. Luchar céanna má bhfuilinn se. Agus a bulle mór fád a pult aige. Agus an cúl buile breanú sa céan. Mar tá sí sin seoltar sin trastan aige. Casgrave go hálainn. Agus cúlí na bháid in na fórne. English Nishwil Fagwa ag Tiobraid in ento fui Shachsan Dinamid. Go Luimneach dina gamag a sin dina gamag Mahar sig lár na Páirc. Ryan Dawsabega Slucky Sosi you fought Denny ag O'Connor. Passing Garrig Luimneach droch hangwall in Tamshin. Ish Denny girl she said Lear Tálach. Imner Yoga Gary Ruta Luch a banish and gunshine is Luch banish Kate scored it. Agus she anús fatta techt she fought it. Ag you Murray go Déardaoin Murray bishi Kegramú. Murray free through Costincha. I couldn't just go in a Agus Níl Lontas or Tobin. It's not yet a Grúte Tobin. Scored in Tiobraid to go Déardaoin. Tobin give a lesh. Agus a time new share needed a rater. Puck amach. Agus beter aspetahin Jin Lontas or Déardaoin. Is héis ober ítach hier nach Peter Garstach de foin tógal. Fiel Joel Himpel a fair Luimneach. An dakar agus momentum in nisle lads Luimneach. Stetter butsach near hangul shagama. Aira shol gefada. La Gavin Dorgan agus puck sir elle. Mia Carton Thompson Oriele Dúhan. Heb gon droch tangwal vi keshach as Éireann Dela Chadasco. Die wekker moet Cárthach buile, maar jogus sai skriitsach. En vi sjá drone klitter godide. Agus Cárthach bui. Mission Sikeen en Dáhíomh. Gachlof en nachwel salach godide. Agus kan Cárthach sich seach numa gele in omline. Sha chance ag Luimneach ar a score. Go chéidir hos moet glyffe. Agus I chéidir bhí siad náid. Agus Casgrave captí na fórne. Tá sin dráide sa bhanar Diarmaid Hurling cóchaptí na fórne. Casgrave go bulla. Agus tá sí sin crí chamá tá na fórne chó scór. Luimneach ní Tiobraid ní. Agus an scór ag leachú lá Luimneach. Nis tastin scór Déardaoin. Agus tastin in sitar obair dús. Agus I fáte ag Luimneach éis bris a grúte ag Paul Murphy in tam seo. Murphy titim. Murphy at a tala Gerka Chosha Hurling. Glamu Lodit. Fatig fair Déardaoin after Shami Mach adoption Adam Ryan. Rater on Thompson. Shane Scanlon. Puck sir tot. Agus heb go dúch Peter Jake Don and Hurling leis an gan se hógal. Tá rí a rol tíide gesteach en de éidir an seo. Scear Kinsu. Don húna beidir cuioine chul siar. Beidir gur Tiobraid chud as an cín. Don húna a bulla. A bulla ardach ní bheith sí sin cream bheith siar clé. Agus fóríl. Cúgiú ceann ar fád chud a múg Tiobraid. An Ráth ibre tisi Déardaoin do fuigs a ardíag Luimneach. A dro mór finish an tam se go Luimneach. Bishop Grútig an tam sin Billy O'Brien. Billy lethú coilte. Smacht it an do das an tam sin. Ag Murray
Murray Shear. Patrick Ryan a chuirteach. No go fi chance a chuirteach na lámh. Dúsa se chumán agus tagad lá chúla Luimneach. Denny cúpla cos céim tóici aige Craobh Iomána. Denny fós ochneach an cín. No gcéanna se gurbh chuil sí sé sitar tastín scór Árann. Denny híris. Ceapan gur brá leis na cairintí sin ar fad. Ceann se caite ibra sí go fear Árann Adam Ryan. Má bhreann Ryan chun cín. Tá fear an Ganzi. Gorm agus buí aige. Túir se roa se le dúhan. Dúhan ish. Peter Shantar chúla gón dúhan. Tá se hall na ró. Sitar cart aige ach fáil dented. Agus be Shantar aige héin Árann chuil leis chun cín. A tháinig sé sin ó Ráth oibre Árann na fósa agus onadí. Is isteach go Árann fá go páirt nimar na deara hóra. Agus mastú be cinnín cantuil bhís isteach. Check neck is much ifir an Ganzi sé nar hosad an oi. Sé Árann Cagney isteach. Fair an oi as cuman líomh muir a clúmala. Agus manúil dulmúir club céanna le Seamus Kennedy. Agus é sin take isteach ar a barc. Se chance. Ag Árann agus ag dúhan in ceann sin Árann Saston an ceann is éas go bhí ag a trúna. Ach an ceann is tábhachtaí. Agus Árann náda de. Luimneach náda ní. O'Connor agus Ryan. Bertach up an díana Rathkeale al chaibhinn de Bertach up. Cha sin léite ag fear Árann. Cha faoi bhrú Patrick Ryan Thompson. Agus í fáte leis ag síhan. Danny Acosta an an dár scór. Níl. Blocar má. Agus bhfuil hasmóíonn sin fa second leabhlachailte. Agus seo an tonadíonn seo le Cagney. Árann Acosta, Léar Dasig, Cagney isteach fada Minogue. Cillian Acosta. Na nuair se chuir sisteach na lámha. Cúpla cos céim tóici aige ach níl se an bheith craoin. Agus réitear agus dúnú fáilead. Go leor dí maithid ag Minogue. Agus fácha sé seans agus é sin obair a fáil bhí dinte Luimneach an bhearn na leidú agus gur a chó scór. Á focasaí an seo ag ón dúhan. Agus bichearc meach sin an Árann chuir leis a chá chúna chun cín. Agus tá sé sin dinte aige. Scór a fáte aige. Má d mar stíl an siimplí an deas aige. Agus bhfuil tá chun é chlár ráchúnaí chun cín gluifeile. Mar sin má anan rudí mar seo. Béite Árann cáilí go chlufa ceannis na mún. An ceann se léite Cosgrave rial a buntas aige. Ach chuann sé isteach a lámha Patrick Ryan. Ach puc siar aige agus tháinig dúchach sé héine. Agus góir stearnaí ó Forca Chaoimh chun é chlár hína tíide corca ná de cúdaigh mar sin táda idir atrab. Agus Cosgrave is an bhearna is slú chur atrab an seo. Péidir fáte agus a dáir le seo. Thart a spot a céanna. Bhí sé sí sin, ach ní bheith sí sin craoin. Agus an 10 ceann chur amúil Luimneach. Nis English. Machadro Ryan. Adam McGill sin sitter. Tíor. Sin fáte aige. Agus é sin cat aige ceapar héin ach fáte an tam seo ag ón Maher. Maher go contarteach. John O'Keefe gur casa bhí chearcamach scór go Keefe ach tá sí mí ar dheis speis a díma leis an gan sin. Ein ceann dé chur amúil Luimneach. Agus é tócaí gearmach fada Jake Donlan Houlihan. Jake fada. Ceann sin go háil in plabba sí seo go deas. Go dúhan ó híomh a clé. An ceann sin ar dheis. Agus amú. Shocking chur amúil Árann.
Danny Sheehan again. Puckmach Rotalach. Go sé puck snasa. Agus heb mé an die teirsteach go Luimneach go garid. Se John O'Connor. Which I can't contact níos túisce. Ceann se go das, steach dro. Lántas da ciún go dtí se dar le Patrick Kearney. Kearney in the Rogurí, flickle steach na láv. Fásta gemacht ag Cúna agus Cúna is fáte ge. An ceann se glanta a go Riley. Ach, sa ná tas me cup núma dachan. Agus tá anna dí réile hefta steach go Luimneach an seo. Agus a fága partner ta Patrick Cagney ceapan bhí ar chóirta buí. Agus ceapan ifre fiche dó Tom Beidir. Sé an Brosnan as na Páirc chuma. Tiobraid Cousins goma. Agus an seanta go Beidir tógeal. Fásta gimmart in Tamsin bhí Ónar Dwyer sa glogad buí. Fásta Murray. Ach, ní bheith sí sin crín. Agus an cúbáid de goma. Agus fa sé builteach a láhan sin. Agus cinní an ógan Tamsin. Mar sin ón Brosnan takeísteach ná Patrick Cagney. Agus ceapan a chuí tan réiteáil isteach can le cinní an ógan seo. Go bheith go muid cárta buí. Agus tá sé sin feiceáin. Agus a chun chlár fós ráchúnú chun cínta clufeile. Ach, neart am ag Luimneach tíocht an seo. So muid an le 7:10 ráchúlín. Agus sosta glufe. Agus muid a fáit le caithal Dennehy a héis a rás. Sa glufe seo. Ach, tábla duna Luimneach ríis. Ceann sin pultige. Fáil se an. Bishop Gutsa because he fought in Tamsin Malachy McKenna have love a clay McKenna Harn Traston Cullen one at trub Agus McKenna are you in the far corner ma Fank of this shit Agus in second the first shot Harn Traston Agus Cullen one into the fornia Ryan also in there late in Tamsin Eg Murphy Paul Murphy Shadan Tunadiga Luimneach on Brosnan would she shinna Casser yes Neil Agus well Dana a shul na muire cuir sin gola híomh na love clay Dar English at Dacrochty ag Tiobraid 7-year-old all to dar that shot Agus a chud Luimneach amach tá hí Dennehy sin le chúl a duna difrich se ón Brosnan Casa sheer Iomána that Dennehy to go hauling Dennehy sheer Cosgrave a Casa Your Krishna to go hauling and Tamsin Agus real the buntish take John O'Keefe and shot Peter Queener a hole O'Keefe fós a roll Agus be Shansig Luimneach or a whole score an Craobh between Tamsin and John O'Keefe Agus Sinan Zifrit Main si stach ishel Marún to Salavi Tan Shansig Puxi a Rutal Agus ní chearcamach mór an strain Patrick Kearney ceanseach an Árann tastan ón Brosnan a takeísteach is difricht díana Chúcín fáte i Kearney seansa le an na fóine a chur ar chóscór agus mu tíadach simnéis Dinumed an ceanse bulteige Árann tastan tá na fóine chóscór chun 2 ór agus an dí eile tíochtarsteach an tro go Tiobraid Agus tá Tiernan Ryan héis an farc ágal mar sin Aru go Tiobraid agus sé Cillian Cantwell tá isteach fear thusa sa glufa Déardaoin agus é sin takeísteach a lár na Páirce English fad Luimneach ná chéad scóir lam siú go Murray san air Seanta teag dúhan
Tiobraid chuir leis chun cín in éist. Agus bhfuil ceapan grosí a ghol ar an sasan a chaisí agus daine ar slua na gáir multa a bhí tosaí ach fádainn scór mar tá 90 ficin umed caite a dáile bhfuil Luimneach 9 chéad scóir le churach an cíine ó Conor a sin briste fátaigh Sheehan tá Sheehan chola deo an tílíne ar chaiseisteach í sin seach ar an nearcha Cramú láidin sin réitir scuil leis agus puck slasa agus puck séir ceapain tan réitir ar fiire agus an díile fáil fiúir go Luimneach ceann sin tucaí scipaí teach dóg manúg smachtaí deasaige bhfuil sí sa fada tá sí sin glót ar fád a Cillian manúg tá bráscóir ionach fátaige agus bhá tá se an taicsin íana agus tá Tiobraid chuir leis chun cíine gin seo agus ríis túrón eile caithal Luimneach titar leis agus scór am siú Zón lína lethasach sin fátain tam sin ceann sin isteach dro Carneach se léite tá ag go Roylí tá sé builte tíobh líne fátain se go Dwyer Cosgrave ceapin deach sasna go maige a hanóir den teag Tobin sí fi sós agus a pucaigh an tála ceap féin ach fátain leis duine hí clogad scuilte agus ámana sé Jack Cosgrave díorad fádach ar isteach nus tá sí seo contartach agus brise síos í fáte ag Danny Sheehan hí sé a thugade cosan tvág a glanta sós ag Caola O'Reilly dína pass áhá agus ríis cimid puck slasa an tíis sin go Páirc ag Luimneach an díile tá isteach a cup agus tá dahí dénihí Eisian chola sós mar lethasach lár go Luimneach íana baint amach fós a cup agus sé Danny Sheehan tá tucaí amach faoire bhí seachtaigh tucaí sneach na Liam O'Connor mar sin ag gur dénihí chur sus sa tosaí agus in ceann sin Gara go deas tá Gearóid Enrois Kilvechalóg in ceann se builteige agus cheapan go bhfuil sí sin mímú agus Gearóid frostachas ar hain a bhí sí Edna Friede roiád amach roimhe Steach Jo an fearr tíocht takeí isteach go mág an tam se Liam O'Connor ná le fuinneamh Gearóid Enrois Enrois steach Jo Carney a pleisi seo a Jo John O'Connor O'Connor go má O'Connor builte ach ní sí crín agus sin tí cíine sé chéile chud mú Luimneach agus tá Tiobraid a cúneal smig chun cín agus Adam Ryan fág a partner man seo go Tiobraid chéad scóir le Cinnach agus Paul Common sací isteach an seo go Tiobraid bhúil sé sin náméid an taicsin íana Pointe bháin Luimneach fós a fána Tiobraid cúneal gníimiid agus beidir cúneal spás agus spotta glufa canis na mún a sin grútaíos Jack Cosgrave an ás a fáta dáile Steachas Roníl an tosach Shane Ryan into go má agus Ryan cho hrútal sin Cheir númed agus bhfuil tá chundéach lár sé chúdaí chun cín dó hochtaigh go chundéach lár náid hochtaigh go corca mar sé mar an mar segus má le Tiobraid fáoch an cín be siad sin glufa canis na mún fátaigh dúhan se an fearr an ná an taicsin íana go cos céim tóciaige Gramú láidú se fáte leisige cá sé tar faoi ó híomh le clé mátá se amachchainse ceann sin os cin Commons smachtaí deas tam sé Cantwell isteach ag Tobin go sé Tiobraid chuúnaí chun cín ní chuide agus bhfuil le chúnama na fána
Shane Dowling and Tíbhile an Páirc roll up. Sucú síos, tá go leor an siile bheith Luimneach. Ach tá Tiobraid fós an cín. Agus mutíad chuda mai fácaí. Ríist amach fad le Conor agus Ryan. Agus chahará go Shane David Ryan is an job ionna. Bishop Grúte, fáitigh Tiobraid. Contra fánta Cantwell. Cantwell a ggéireach fad le Cagney an roiid leis. Tóban a ggéireach an cín Cosgrave. Fáitigh Billy O'Brien, tá sé faoi bhrú. Pass amach agus cha sé sitirsteach na lámh féin. Agus undí eile tá steach Breathnach, James Woodlock a ggéire. Rud a cín tarú a héin agus. Tá nach banisteocht an neart taithí a cup. Ray Doyle, Brendan Ferris, Cormac McGrath, Conor O'Brien agus Willie Ryan. Wilchad ná rud a cín a chrothú. Lán tosachna Stephen Tobin. Fág a partner, Ivid a fiche dó, Joe O'Dwyer. Tiata steach. Ach, sé da Cosgrave. Agus undí eile tá steach ag Luimneach amach. Agus heapan gur John O'Keefe tá héis partner ágal. Ceann se brise. Murray ríist tíran. Agus inta go máige, agus Tiobraid in chéad scóir le cheappa tá 9 ló. Agus Papa sí seo go deas. Cummins, nis Paul Cummins a casa. Pass lámh a cliste. Cagney, bhfuil seisian an Tiobraid chu rá chuúach an cín níl. Ceann eile mú. Agus tá Tiobraid a fágáil Luimneach sa glufa seo. Agus bhfuil mé sé a críú in na scóir ní seag déanach chlufa. If the dói Billy O'Brien bunting an Páirc chama. Na hundí tar steach go tumas go téan. Sínú má go le. Agus ceméid a bheits na chuilig Shane Scanlon as Corca. Tinta go má fáitigh denna hí bhfuil tá. A fáitigh eisiau Tiobraid. Agus ben chéad scóir le ceannach ché puck sír le ceannach. Ceantin. Mach dó Cagney. Ní má Conor Geall síos a sitar vertigo bin ganzi sefyr y siachtig. Nishtach dó Minogue. Minogue ar casa ríis. Geall dynwyd Geall síos Minogue fáitige. Wyl Minogue na a scóráil tá. Agus na hain crúd a tárne se Cilí Minogue teis rá scórs cosa dacáil go Tiobraid. Agus le chun má fácaí. Béidir go leor é. Tá neart ama ag Luimneach fós. Couple scór am siú. Dinta go má an tamsin ag David Ryan. Smachtaí go háil é Minogue. Má dhéann sé ceann seo be sí glót ar fad. Agus well ríist. Ceapan a rí atá i tíocht an seón seo. Is sé bragra sí béidir an hard sasnach níl. Ach well le Cilí Minogue tá slacht béidir. Chuid Iomána slacht deas. Agus ó dearfacha sin. Ach cupar fós a fóla meige. Ach sin mar tágan íseach. Anúmart tinta git trí faointe fáitige. Tá dahí denna híceil sí sa sitar. Fáitige ríistig. Ewan Murray fear thuirlas éile. Dúirlas óg. Murray pass lámha. Bí ceap má scórin tre Tiobraid. Déit a cúl vacup. Tá Minogue tíbiste. Cillian síchúní fáitige. Ní bhí an cúl. Agus tá well bhí puck sír. Ceap má hain. Sé sus a lámh péidir goir tréitir gon in na puntar stimni fósa Minogue. Agus sitar cáilte agus a fáilte eisle ag Luimneach. Cinnan up péidir fása Cosgrave. Tá Murray i teachta go héin agus puck service an go Luimneach. Agus bhain le banisteochta Tiobraid beidir go dócha siúd an puinte agus tá faointe an. Agus bhain tá sé tuair córt a buí go Jack Cosgrave. Ach ceafan thug sé beidir an puck sír go Tiobraid go háid in safe siúd go glufa. Agus córt a buí. Is bhíon ceartaigh. Dúhan ach cínta níor méid sin am caite ó thug. Dúhan an pass. Agus droch fast i bhean go Cilí Minogue. Agus Ewan Murray a tarn tunnel. Dí na bhd le fós ála cub. 3 second. Go gná am. Agus tá chun de chlár fós an cíine. Chorca le cúl le ráthúil. Le seach gúling go divan.
Lealmuid Imerton shot. Rathkeale, Páirc Mick Neville. Imerton Ashen shot Craobh fi fiche. Na Moon Seymourach. Luimneach Tráchtaire for Tláirgach. Fi Láiris Luimneach agus Tiobraid on. Agus well go chluife. A bhí an éirealte. A réitear is gur seo cruisís. Agus har le ceapan go bhfuilach sé Tiobraid mar tá sé drá chúnich an cín. Agus Cárthach spáinte go réitear ceapan. Agus well John O'Connor ceapan ceann acu. Bhín twaim in oíonn seo. Check on Lepertus Luimneach dús na an Freeman agus O'Connor. Cárthach spáinte ige. Ní dónn response ceann go Déardaoin. Bead na meach méid sin difriúil is puck sír tá faoide. Na puck stasa. Go Déardaoin. Ashen Cruúte, tasta score one inis go Déardaoin Caola. Tá númad bháin gáim chuúta gurt Déimní. Fáit inis ag Dorgan. A bhfuil Luimneach an cool na búáil beidir. Cosgrave, Bulta fád aige. Steach a dún tonadí. Fear for Cárthach, buig go second achin. Ashen ag dar go hála go láchúil Déardaoin Caola O'Reilly. O'Reilly gimach leis. Agus bulle fáit an tamisna, became a puck sír an agus bé. Díach sí sé Ilin. Agus déitach tondí se bheith driblód. Agus a héistí attack isteach ar Páirc. Háart a buí. Agus well, ní mar go tíoch cínta go a hála chécheán ach cínta háann se trastan sin ar Caola O'Reilly. Agus well, Cárthach buí fáitig fear limní. An dar Cárthach buí, Cárthach dearg. Agus fágann se seo Tiobraid is go le duine sa meisiad a chonamad imní tá sé drá chúnaí chun cín. Ceann seo Bulta. Go leor seans níos a gopnú man dearnach seag Tiobraid ní sé hééis Luimneach a chríochtnú. Siad ná an críochtú na scórin seo níl. Fáitig Luimneach. Agus fear limní feann seach an cín ar mór an ráig a chuil siar. Fáitig go ród Enroid. Clufa má imní aige. Enroid sasna sin ar das nes beidir go lámach am scór am siú. Dorgan an ceann sin. Agus buile dearnach an sin. Agus puck sír elevéisán. Agus Cárthach buí elevéisán ceapan. Agus well, éidir fich dóna sé Luimneach bar beidir seasamachas. Sinna David Kieran Rossiter as Tiobraid. Sin tá cíisteach mar rondaí. Agus Cárthach buí spáinte. Gortú fóla ar héimar sin tá sína má gan chuirta gortaí ain. Ceann Dorgan fósa tála. Agus tá clufa le ceapan búte. An chunda chlár. Mar sin maidin na Tiobraid. Gríma chuineáil clufa seo. Agus tá clufa le Cruúte ag chunda chlár dó fiche dó. An náid an 90. Mar sin tá chunda chlár sa clufa canis. I méid Tiobraid ló. Tá neart ama caite ar glog. Ní an go díreach cimit a fócaí. Patrick Kearney cuirtú sitar. Cheappa go mar chama acu brá scór ab siú. Gavin Dorgan Caola. Agus Kearney i bhí arás leis na puck na sira. An an ceann seo leis an bhear na slú chuir duna fórne. An ceann sin bultige agus Bulta sin trastan. Bei seantal ag Luimneach cheapan. Agus réitear Shane Scanlon a coolú siar. Céann se sin nach háilte cuirtún sitar. Tá tríocha, well tá fénaíim normán sin atá cuirtún sitar. Nis bhfuil Tiobraid an scór bhna le. Bhfuil Luimneach ná scór na bua nó scór có-scór am siú. Ceann se léite fáte.
Ag an tonadí. Ceantisteach dólín an lán tosach. Tiobraid gur a chuinál hús an sin rud a smú. Tenta go das trasnaí gur Mionúr amsú. Neoilí leis. Sean Walsh tug a Tiobraid. Bhfuil Sean Walsh ná í chas a níl. Agus puck slasa bhéis an sin seach éireann deile. Chúdú met goim an chúta gortaí. Agus bhfuil tá mád ar a barcanis ní bhfuil ní smasa. Tá mád a imi. Bhfuil mí seas a gáin ar a leid. Bhfuil Luimneach ná scóir amsú. Sí fáte Mionúr, se an fertáis an tac sin go Luimneach Tiobraid. Ceantar builte. Cilíonn Cantwellach ní sin crain. Dis bhfuil am ag Luimneach ceann bhfuil amsú. Jack Cosgrave a Horatio rá. Go bhfuil onadí Cárthach onadí seisteach sin nódaile. An dhéana onadí seisteach níos, an dúirte Horatio go rá ach neall muid nimmert. Síocha cúig, Cárthach cúig bud a caite a glug. Luimneach cuairtú cúlín, fáte go Connor, bhfuil puck sirgú tuige, come on call tuige. Shantan Choig, Dorgan a titim, Dorgan amach fádaile ón Brosnan, blocáilte. Agus a sin, agus a grúte faoi éire ag Tiobraid le ein cholín amháin. Agus a sin scóir sin níos a borcaí a chuomh. Well, tá seantíntaach ag Tiobraid, chuirn John Doyle a rutag i chéadúir. Ach clufa tainneamh crua féráilte faoi éire. Ach Tiobraid a tuairt leo an bua le ein cholín amháin. Ach tóca lads óg Luimneach go leor as a glufa seo. Is do wadí sána bhíseas na clufa eile. Ach críochtain se le Tiobraid iad an bócach an seo. Babhta cúig go chríomh Iomána Mionúr orthe ag Electric Ireland. Scóir Déardaoin a ríist, Tiobraid na bútaí, 9-30, Luimneach 9-2. Bátar chluiste go dtí seo ach tá Luimneach 9-2 gan éon scór chun cíar Tiobraid agus seanta go tícholín agus éimi Árann sastan agus sean fearcian ríist ón dúhann an ceann seo leis ag Tiobraid faoi bhrú tá Cilín Mionúr. Tinta maige, as a fáda lá de Páirc agus tí sin siolta ag Déardaoin Árann sastan. Carney pulte tíhlína ní mór rá go tur faoi. Pulte an ard a toshi Árann sastan in chéad scór. Agus a fáte all in chéadúir fáte dúhan agus grám ard fáte sinna ige. Agus bhfuil tíimi Árann sastan tá sí tar casta go deas an tamsin ag Déardaoin. Sí hin a casíomh na clé. Sí hin bulla ard. Agus siapa bhfuil sí sinna cas Árann sastan an scór fad ag Danny sí. Casan se go má Mionúr. Se cuiinú ar chúlas agaí. Mionúr go hard agus Árann sastan dinta go deas aige. Luimneach gur an chéad scór amsú. Cagney pas lámh clisteisteach fada ón Máthair. Máthair Árann sastan scór amháin cúlín amháin in na fórne. Ó thóra casa ar aisig Murray bí check mar scór aige. Agus an chéad scór an dáirde fáte aige. Péide fáte ar fad ag Ewan Murray agus bris a grúte agus í fáte an tamseach Malachy McKenna. McKenna híomh lámh clé. McKenna Árann sastan cúlín amháin atrub. Ceann sin tócaí sciúpaí. Teach dóg Mionúr smachtaí deas aige. Bhfuil sí sa fada tá sí sin glót ar fad a Cilín Mionúr. Ceú duine gur síos Mionúr fáte aige. Bhfuil Mionúr ná a scóra tá agus na hain cruúda tarne se Cilín Mionúr tééis